Sampurasun barudak. Urang ti kelompok hiji di dia urang badai masak keemaman khas Sunda. Nu raos tur sederhana. Wilujeng nyakseni. Jadi orang di dia badai masak bahan-bahan. Saksikan orang kernyen cilok. Bahan-bahan. Yo, cilok. Bahan-bahan. Sepil bujang. Terigu, terus minyak. Masako. cek. Sinti. Kok santan? Beres? Dah. Ikuti video kita. Ya. Panas. Abi mah ieu mah surfing aci. Ayeuna bade ka bulet-bulet. Beretik nawi. Gue pengen itu kan Nah, lebatkan minyak sekali. Terus ayeuna lebatkan cilokna. Antosan bikin Kak. Ngapun. Lajeng lebatkan minyak panas. kurang amis. Ih, kalian mah. Coba sok. Kalau nyai udah laki abi mah. Sabar kan lagi sholat.